Hello mun tina su piu le nau ti ho zo se na bon sa vin ni kho pha tu ne ni kho hin ki ho in sung ki ho family kamit mo nau khat hin sing ka ting ichi bola kamit mo nau chu kan se ding ham iti a le ki ho mit mo na ko na chu nammi te ku ki cha te ho zo sin ki hil na ine na ding uwa chu kamit mo nau hi kan se go he in ka gial le nui za zong ki umin ga ga mi het the ding ga se ding chu za cha zong umin nui za zong min hin la ki ho tu ta bang hi mi dangin atu ta lo diu ka de ji na kan se go he in hi chu pi ham iti ai le scammer ki ti hi mas athu in na ki za jing ji in na scammer ki ti hi phone thema ki mu in ai lo le mi ti ti na ti ho chu scam thu hi ki za jing ji hin la scam thu hi iza a yong le e ho ge la chu kol le vai za dang nam dang ho la abu hu maham ti hi an ki ge la hin la e ho jong e ho ku ki cha te e ho nam mi te yong he ai khang to ma yang taw in pa cha na sang ta khan pi wit azi chu kol le vai se schema in he chu tu hin e ho nam sunga jong hin mi tam pi ta en sum le pai tha le zunga lo num lo wa mi schema ki chi ma mi sum ne do ai lo le mi hetia azo zo wa bola mi sum le pai ne do ai tam pi ta win chi chu an ki athua an ki za tho ji chu tu chung hin ki hon jong kain tu ta win ki pa pi chu ko mo le yin ko win chi ibola scam tu kan se ham tia le ke kanau nu hin iPhone khat hi adin na iPhone chu ipi man tam tai lo le ipi chu ai puye iPhone 11 hi in ama hin adei chu hi ki ho kami mo ve ka ti chu koi ma chan hi chi ki chu in hi ti a chu inbox a an no zong hi lo na ai wa nga ma chun Facebook kita Insta ta ai ain mu hen min an zu chu ain mu hen ama chun iPhone 11 hen 14,000 ai an zu hen na sang som le sang li ai an zu hen among chun iPhone ga ni ding chu atha nom wal hin tin sang som ni sang li ma hi kit le ki man cho sa wal ke kom hin ki sei le i cho pi te in ti chu agin chat e ni ki ne pi ham khat chu hin tin ain serin iPhone t 14 iPhone 11 in battery health yong chu 87 ho in 14,000 bo ti we chi nei cho pi te in ka phone ai thei ta pui ti na chu ke chun battery health ho 87 ai lo la na ki ho pi ham na ki ho pi tam i tam tio ka dong in hi la maung chun ka naw nu yong chun ka ki ho pi he mi dangin ama ko ma ki cho on ho lim ho jong asum athot mo ho ge nyong screenshot hong in thot nin ta san lel ding i ma cha pui ti ai pi pam ama chu ki ho in sung chu min a scam la wa ka zau kha lo ji wa chu i ta bang chu scam hi i ta bang chu scammer ho khu i ti ki chi wa mi ta san the dinga khu i ti wa ham ti chu ki hon kan het lo hen na chi as ka naw nu chu khlep na me pi la az na thal bu na ta ke chun a ki het pi aloi la gul ho ka hi sa i na ka ta san ki hen 14 hi a le 14k hi a le la pi the ho pu ye ka ai wa nga phone chu COD ai thei dam cash on delivery ai thei ding ham ti a chu ka se ka do sai nei le mu thakha na kyum lo je na na ka do sai nei le chang chu mat do the ai ta ka ngol dan chu hi COD a chu hi thei lo de he half payment masangai te he ticket nin chu half chu hi dinga hala 14 chu 7 pi masat dinga hunga in ke chun aloi la gu ke phata ke het pi ho ka hi sa i na suna ke yang chun 7 chu ka thot nin amount chun
7 chu gp a kap pin hi le hi chi ong thun na ding hi ni lut de he tin ni hung lut na dinga chu Saturday ham khát na chu ka kap pe hen Monday hi lo le Tuesday ni lo hung thung te de tin iti chen a keu ho ji hone na ta san aga dan ju scammer nu ha scammer pa ha yong chu Sunday ni hong a keu Sunday ni hong keu honen na phone chu packing ka bol vin ti tin ka sim ta vi ti alim ho po chu ki thot tu hone hin la Monday ni hong hi apa na chu a text yong le reply to lo Facebook lang hian lang WhatsApp lang hian na a text yong le ipam a online ai le tik mark correct khun ni ji hin na ai lo le avet lo wa yong le chu single se chu ti ta Facebook lang a text yong le a block ta tia chu mai yo sia chu hi the lo ai ta a cool rong le cool do thei te lo a text yong le i khat thei te lo chu an sei pha na cha mang chen ke ko main sei ding chu ki cha ka pho ding ka lung han ding cha hiat ni na cham sei da nom te lo ke chun ka phone na phone chu an thot tam sum awat chu pi ngai de tam pi tam ka ti a le na an sei do in phone ka la na good te chun phone jong a pick ta pu ya WhatsApp hoi thot ma yo sin a blog in ti a ke in a number nin pin ka te in pi phar ka phone a chi lo wa ta na hi cha pa na cho kyo yong he lep na me pi la ka ha lu de da na ta ye atin ka lung cho hang thimin aji chu sang sagi ki ti yong chu i lo a la ha a yin hin na ala ana ding sum san na nei lo ding a sang sagi yong cho mo hi lo ta sang sagi a chi in baharaman ki pi le thani nom ta lungim li la na the ta scammer hong hi scammer ho hen kyo insung yung ibol cha odan ta ka ti he hi cha ko na kapum phone yong leo ki phone da the te lo WhatsApp hen la pi yong le sim chu ipam a block khat to di tam ai lo la sim chu a pai wa tha man di tam chu la ka heta pu na scammer nu ham scammer pa ham chun item khat na ka video in na vet yong le ki phalam lo hilin hin text win awat sang sagi yong chuna dei leo kan thot be na lai di he na boina ding ima cha pui sum nei lo gen the ha samo mo na hi ale ki phalam hin ja cha in ti ami a hi lo wa scam na bol le wa ti ami sum na ne do sang win ki phalam lo hilin chi ka ha sen ka boy nin ki thu pi in hin ti jing win a boy pui chule ka pi lo lai na phone u yong juni pi da ta win ka dei ta pu na ka dei ta pu win awat apai sang sagi pa chu na dei be na la yal nin text in ti chu kan kain tim na in ating le so pi ole naw te ho hi chi ke ho in sunga kuna kil do na thei chu ke ho thil tua kuna kil do na thei chu Facebook yan lang Insta yan lang WhatsApp yan lang ip yong le phone hian lang ipithil yong la man bai chakhet khet na akilom lo mana na iPhone ho chiga se ale alom pe na ju 2030 le kilom chu 14 ho thema ki mu chu scam hi ding chu aki het kha lo ina cha na ki hello he to he kiching do ai ta na ating le emi yong mun chum gam chuma ana sata ta tam pi ve scam ball thim ta na koi ma cha yong kamin pha nom pun chule ipithu a scam mi bol ham tiong chu ka sei nom po in scammer tam pi mu vin ita santa het mi ta yong le azo zwa il hem the yong mi tam pi mu vin imi ta wa imu wa athil ta i tu ta ka wa chu het lo di in hi ji chun thil phone hen lang i pian lang von hen lang i pithil hi jong le akilom lo ta man ba ya ki mu khu anata san hi beun na zat na nam mi ta yong le
kita sa ta ho yong cho ha ta san hun ti chu kan se in ka se bang chun Facebook yan lang WhatsApp yan lang Insta lang ipi yong le min man bai che kana thil an bol ho khu ana ta san tho ti yong chu kan se pi ne vin kil nan ai ne pi win ti kan se in scammer ho jong pa cha na sang ta kan ne vin dung sit ten ana zom tho un ti yong chu kan se in aji chu mi min gen the ta sang khat sang ni a hol hong chu no hon bai lam ke chan zo zo ana ga le wa na ga ni do chu na ki cho na o thil hello na ni na o thil ipiong le atui be se ding ka ta san po en no chunga thil si thil phalo alhun ding jong ka dei po en hin wang phat pi un lang abana pat wang bol tho un ti chu chai na pe na khan se in su piol naw te ho kamit mo na chung uwa kamit mo na chung uwa acc adium nom nom jong leo kho pui kho ka sa pui aji chu sei sit dinga lom dem dinga lom ka hewi aji chu itabang thil chu so na pat hlung ai ta in mi chung tam pi ang hlungin in la ki ho in sunga alhun kha lo ji na kan he lo he in to pat in ka ching mong taw in na ipi le in ko phat phat man mong taw ti ong ole lo ong ayong le ong ana sa mong bye guys.